Silonga Autonomous District Council ho tu te in mukhom chuan kong rang tho ho tha anti August ni som sang ni som ni le pali ania voina Silonga India marchaka Autonomous District Council rang ruai tu te in mukhom chuan ma an son theinan kong rang tho ho ni se antia India marchaka Autonomous District Council Conference hoi khatna voina Tripura Khesil Heritage Club Silonga neya hian palai an kal thalea he conference hi Khasi Hills Autonomous District Council chuan a thleng Autonomous District Council ruai tu te kalkhom chuan pason na thazok an nei theinan te an mi puiten in pawna le in ngai nat na thu zok an nei theinan tho ho tha an tia malana masa tan cultural exchange bo sai ni se ti in tho ho na lam boi pui tu tur committee an din hala lai Autonomous District Council atangin he committee a hian pu es lalmuan sanga deputy chairman chu member da ani marchak ADC conference a hian India dan pui siam tha ADC ten din hun sang zok an lua theina na malana kalmek po soilan ni in a hlotlin ngei theinan theitop chua bo zui ni se anti voin ve khan India dan puya 6 schedule da ani theinana sul sutu Reverend JJM Nichols Roy Lim Meghalaya Deputy Chief Minister in ahonna ADC ho tu te hi antel Autonomous District Council Conference a hian lai Autonomous District Council atangin Chief Executive Member Pusi Lalmuan thanga baka Deputy Chairman pu HL muan sang le Executive Member pani pularo pu ya chin za le pu HC lo thom lian te antel